ame yiri ni kante abe fo yiri ni man ko kalikali do ba fo ko timeni am fe ama kilale ngo timeni na de do ba kilale ko kalikali ni ale do fana ba kila ko koyon nugo voilà parce que ni ka na ka kriti avec kali bruti baw mi je bi ni kono ba gbangala bon wa kila lo ko ka koyon do le fora o ko ba kila ko koyon nugo yoro do la bon nu fe ama kila ngo timeni bon do ba malem do ba kila ko kalikali voilà kalikali ale akuru kere ni be se ka ni kuru kere ni bo ka ta ka du dagala ni jangaru sugu betoy na gbela sugu ya abena jangaru ka gbela sugu ibe nya sola poni na tula che ata roma ibe se ka kuru kere ni tege ka du dagala ko tigi uta burukro ni beta che akerola ya kuru kere tege ka du dagala ki kwala kami na bela lama tesika fuikila kata chérola voilà yo jamala genro badala quoi voilà et alors dobe yire lali dobe sikata bagay mati parce que bi ko be bala do ka ke chérola bi obe baga mo mati ka ke kujuju ka kala mola oni kata bu modala na sigla yire ma jonka ke yire maka ema e chekro baye aloni ka ke barado kala ni bon we ali ka jugu foka timi chora barani kalanti Allah kibaru sadi aye dozu jugu ta barali kalati o kala timen kirin ni la o kala kon nugo bolle kalati aka jugu de feni chen besika tala bo anchema ni feni ya amburuya donc ayo barali kalanti do ya be trunela kasro abe ko jugu bali la dranati mo kerefe le la daja ni wana eka donc na silan biga bo ku tatamuru ron na ni abisi ka talabo ya wian fokoro ta yoro mais anu ron na amma se anu ma soro bare anu te sika kuma kan angun beska anya foli kallo che ko ba korokoro ba ni ma kala abe mo nu borobi o ya fa ye olo aluye nata anu te sika ke na ya ke bidulo ba bibo ibe fokali ite sakoro ya che akana ku yire doala ala donc comment aluye dusu ba ye bi donc abe baran nan abe bara kulimbali lati donc timeni kelen ni bo nya fara ni fitin ni lati fara fimani blema ni ala le bolati e ma abe murukala ka ma cheche ya fo ko ay tourner la ay yirini kanti yirini fonga ka boni ma fi fo ala donc yirini ale baran ke uleti ala ay baran ke uleti